Bueno, arratsalde on danoi, gaur maiatzan 21 kulturaniztasunaren mundu eguna da. Eta ongi etorri eskolara proiektutik eta Zarauzko udaletik, Zarauzko kulturaniztasunai ahotsa eman nahi izan diogu. Aniztasun honek Zarautza ekarri duen aberastasuna goraipatu nahi dugu alde batetik. Eta bestetik, Zarauztar guztion arteko elkarrezagutzak dakan garrantzia azpimarratu nahi dugu. Euskal kultura hainbat herrialdetatik etorritakoei gerturatu diezaiegun. Eta jatorrizko herrialdetatik pertsona hauek dakarkiten kultura geureganatu dezagun. Guztiok elkarrekin, inor baztertuko ez duen gizarte bat osatzeko. Datorren ordu betian, Zarauzko bizilagunak pasako dia mikro hontatik. Eta bizilagun horiek behaien jatorrizko ama hizkuntzan hitzengo digute. Eta denetarik entzuteko aukera izango dugu. Poesia, ipuinen bat, kantan letrak, eta hauetako batzuk euskarara itzuliko dia zuzenian, eta beste batzuk ez dia itzuliko, bere horretan entzungo ditugu. Eta behin hau esan da, Zarauzko udaleko Jesus Arana alkateordiai hitza emango jau. Kaixo, arratsalde on, buenas tardes, mese, alahier, buña ziua, salam alekun, eta horrela, gutxienez, beste 40 hizkuntza gehiagotan agurtzea edukiko genuke Zarautzen dauden hizkuntza guztietan agurtzeko. Izan ere, 45 hizkuntza baino gehiago daude Zarautzen. Batzuk, txikiak, gure euskera bezalakoak, hauek ere jatorrizko lurraldean beste hizkuntza nagusiago batekin batera mintzatzen direnak, guaraniera, katxiltxeina, aimara, katalaniera, galegoa edo gaelikoa bezalakoak. Eta beste batzuk ordea, hizkuntza handiagoak, hiztun kopuruari dagokionez noski. Arabiera, hasania, frantsesa, portuguesa, errumaniera, txinera eta abar luze bat. Guretzat, denak dira importanteak. Denak gure herria aberasten dutelako. Inmigrazioa gure gizarterako behar berrezko izateaz gain, bai sozial eta bai ekonomikoki, kultura ikuspegitik ere oso aberasgarria dela deritzogu. Denok osatzen dugu Zarautz, herri abegikor, ireki eta anitza. Y quiero terminar trayendo aquí los versos recitados por un joven bertsolari de Zarautz, Aner Peritz, Alako egurra, alako espala, con motivo de las fiestas culturas de Zarauztik mundura. Decía el joven poeta que diversidad y riqueza son sinónimos y que tenemos que aceptar y poner en valor nuestra diversidad cultural. Eduki nahi badugu beraz zer entzuna, nahi badugu kultura baten erantzuna, onarpena da gure erantzunkizuna. Ez alzen sinonimo kateari zuma, anistasuna eta aberastasuna? Mila esker, ongi etorri eta goza dezazuela ekitaldi honetan. Bueno, eta guain, ekitaldiai hasiera emateko, Motxian bertso eskolako Ierra Izpurua eta Aitor Urbieta jokoia, bertso batzu botatzea.
Txaldeon lenda biziko, denei ongi etorria. Gaurkoa degu hainbat hizkuntza, ta kulturen aldarria. Ezagutza da gauza ederra, eta aberasgarria. Ikus dezagun zeinen anitza, dugun Zarauzko herria, dugun Zarauzko herria. Kulturarteko jaialdi batek ekarri gaitu onuntza, Zarautzen nola itzeiten diran 50 hizkuntza. Gure euskera naiz nahi genduken, alikan gorena bultza. Mesedez zaigu beste guztien, aitortza ta ezagutza, aitortza ta ezagutza. Naizta eguna iritsi eta kolpetik euria hasi, goxa dezagun hemen giroa, gure kantuta poesi. Elkartruke bat egin dezagun, baietz denok irabazi. Aldi berean egin ezkero, erakutsi ta ikasi. Erakutsi ta ikasi. Sarri geronek esaten degu, ni hemengo ta zu hango. Frontoi honetan ez dira ikusten, ez diferentzi ez bando. Kulturarteko kontzeptu hori asimilatzean ondo, gerora ez da jendea hola bereiztu beharrik izango, bereiztu beharrik izango. Gure herria eta hizkuntza txikia bezain gordea, atzeko kuadro honen gixara, berez bada dotorea. Baina ziur naiz izan daiteke, askozaz ere hobea, denon artean jarri daiogun gaurko hontan kolorea, gaurko hontan kolorea. Ikusi dugu aniztasunak dula 1000 abantaila, herritar gisa eman dezagun orain dagokigun maila.
kolaboratzen saia gaitezen, ez data horren lan zaila. Ta ere indezagun kolore gehiago izango ditun lur zaila, izango ditun lur zaila. Bueno, jarraian, Saharako Nayat Hussein Sidi eta Aisha Alamen Asman iloko dia Saharai buruz hitz egitea. Behaien jatorrizko amaizkuntza erabiliko hue jasania. Eta jarraian Xabier Euskitzek, euskeraz irakurriko du behaiek jasaniaz esan dutena. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hola, كايشو a todos. هذا جاب الشعب الصحراوي. Bueno, Arratsaldeon. Buenas tardes. السلام عليكم إخواني أخواتي. كأفراد من الجالية الصحراوية من المخيمات المهاجرين إلى العموم نود أن نعبر عن معاناتنا كصحراويين إلى جميع سكان هذه البلدية المضيفة والظروف الصعبة التي يعيشها الصحراويين في ظل الاحتلال المغربي. كما نشكر كل من ساهم من قريب أو بعيد في الإشراف على هذه التظاهرة الثقافية التي نعتبرها إثراء لقيم التبادل الثقافي المجتمع في هذه البلدية المضيفة، والشيء الذي نعتبره مدعاة وفخر واعتزاز وما يخص التعرف ببلد الصحراء الغربية فإنها تقع في شمال غرب إفريقيا، يحدها من الشمال المغرب، ومن الجنوب والجنوب الشرقي موريتانيا، ومن الشرق الجزائر، ومن الغرب المحيط الأطلس على طول 1200 كيلومتر مربع. تعتبر الصحراء الغربية المستعمر الإسباني السابق، وهي المستعمر الأخير في إفريقيا. ومن المعروف أن إسبانيا قامت بتسليمها إلى المغرب الذي لا يزال يحتلها إلى الآن. وفي إسبانيا قامت بتسليمها إلى المغرب الذي لا زال يحتلها إلى الآن في انتهاك صارخ للشرعية الدولية، مما أدى إلى حرب فرض على الصحراويين واللجوء والنزوح والتقسيم بين الأراضي من طرف المغرب واللجوء إلى الدول الجوار خصوصاً الجزائر، حيث يتواجد فيها 190 ألف لاجئ في ظروف جد قاسية ومنذ 1991 والشعب الصحراوي يطالب باستفتاء تقرير المصير الذي تعهدت به الأمم المتحدة ورفضه المغرب خوفاً من النتائج، مما أطال هذه المعاناة الإنسانية لمدة 46 سنة
وأخيراً التوجه بالشكر للجميع ولتاح لنا هذه الفرصة للتعرف بقضيتنا، وشكراً جزيلاً. شكراً سكاريكاسكو صحراسكاتو. Nahiat eta Isa Saharar ordezkariek esan dutena itzuliko dizuet. Kaixo guztioi, Zarauzko etorkin komunitateko kide gisa eta Saharar gisa, bihotz-bihotzez eskerrak eman nahi dizkiegu giza eta kulturtrukeko esperientzia politau posible egiten lagundu duten guztiei. Eskerrak alaber Zarautz izeneko leku polit honetako biztanleei, familia handi honetako kide gisa sentieraziz, beti erakutsi digun harrera eta abegikortasunagatik. Jatorriz, mendebaldeko Saharakoak gara, hau da, Afrikako ipar mendebaldekoak. Iparraldean Maroko dugu mugakide, hegoan eta hego-ekialdean Mauritania, ekialdean Algeria. Mendebaldean berriz, 1.200 kilometroko itsasbazterra dugu Ozeano Atlantikorantz, Kanarietako kostaldearen aurrean. Gure herrialdeak badu zorigaitzeko berezitasun bat. Afrikako herrialde gehienek jasan zuten kolonizazio prozesu luzearen ondoren Espainiatik deskolonizatzeko zorian geundenean, 1975ean, Marokok eraso egin eta okupatu egin gintuen. Okupazio bidegabe horren ondorioz, Sahararrek 45 urte daramazate zatituta. Okupatutako lurraldea eta erbestea. Gehienak, 181.000 pertsona, Algeria hegoaldeko Tindufeko errefuxiatuen kanpamenduetan. 16 urteko gerraren ondoren, eta liskarrak eten eta gero, Nazio Batuen erakundeak babestutako bake prozesu baten zain gaude. Ustez, autodeterminazio prozesu batera eramango gintuzkeena, eta gure herriaren sofrikario luzearen amaierara. Azkenik, eskerrik asko ekitaldi hau posible egin duzuen kultura eta herrialde guztietako nebarreboi. Elkartrukerako eta elkar ezagutzeko aukera baliotsua ahalbidetu duzuen pertsona guztioi. Eskerrik asko, shukran. Bueno, eta guain, Zarauzko ikastetxetako umian garaia iritsi zaigu, bai? Zarauzko 4 ikastetxetako LH6ko ikasliak ilokoia, txandaka. Lehenengo, ikastolatik etorri zaizkigu, Danja Talit Lobo Espinal eta Leire Zulaika Ferrer. Danjan jatorrizko herrialdia Honduras da, eta Leirena Euskal Herria. Eta irakurriko hue Lidia Jandalen El Bananero poema. Behaien ondoren, Antonianotatik, etorri zaizkigu, Uliana Prikodina eta Maider Borrego Arnal. Ulianaren familian jatorrizko herrialdia Ukrania da, eta Maiderrena Euskal Herria. Irakurriko igue, Leslia Ukrainkaren umeen borobilean kolekzioko ipuñaren zatitxo bat. Ondoren, Lasaia ikastetxetik, Javier Beistegi Esnal eta Beñat Alberdi Zubizarreta jokoia. Javierren amak Argentinan daka jatorria. Beñaten familiak Euskal Herrian. Maria Elena Walsh, Argentinako poeta ospetsuaren El Jardinero poema irakurriko digue. Eta bukatzeko, Orokieta Herri Eskolatik, Anastasia Orlov Munlatze eta Oian Mendiburu Lertxundi etorri zaizkigu. Anastasian familiak jatorria Georgian daka, Oianenak berriz Euskal Herrian. Eta kasu hontan, Anastasiak irakurriko igu Akaki Txereteliren Zuliko abestia, Georgiako barkatu ejertzito gorrian ere zerki gisa erabiltzeana, eta Oianek kantatuko igu, irakurriko igu, Oskorrik abestedun topadaigun abestian
letra. Eta zergatik aukeratu dute hau? Doinua bera dalako. Oskorrik ezagutuzun doinu hau Ejertzito Gorriana eta erabakizun kantateatzia. Eta jarraian, Ilokoia Txandaka ikastetxiak. El bananero, con mi carreta vengo llegando, de allí nomás de Guaruma 2, con mi carreta que van tirando mis 4 bueyes confiando en Dios. Con mi carguita vengo llegando para vender aquí en la ciudad, por eso llego siempre cantando mi canto alegre del bananal. Con mi bananero, ay bananero soy, ya me alejo, ay pronto ya me voy. Bananaria, nire gurdiarekin nator iristen Guaruma 2-etik besterik ez. Nire gurdiarekin nator bultzatzen nire lau idia jainkoarengan fidatzen. Nire kargasgarekin nator iristen hemen irian saltzeko. Horregatik heltzen naiz beti kantatzen bananalekuko nire kantu alaia. Bananari ai, bananari naiz, banoa ai, laster banoa. Зеленім лісом мати вела за руку маленьку Лесю. На голівці у Лесі був вінок із синіх волошок. Дівчинка дивувалась, як гарно тут, як багато дерев. Жаль, що тільки самі дерева, а нема нікого живого. Мати повчала, що й дерева живі, та й у лісі не самі дерева. Таємничим голосом мовила ненька. Тут можна зустріти і лісовика, і мавку. Про лісовиків Леся вже чула. А хто така мавка? Мавка, пояснювала мати, дівчина-лісовичка, незвичайної краси. Очі в ній зелені, чорні коси розпущені, легка зелена сукня. Люблять мавки гойдатися на вітах берези. Amak eskutik helduta eraman zuen Lesia txikia baso berdean barrena. Lesiak nabarlore urdinen koroa bat zuen buruan. Neskatoa harritu egin zen. Zin ederra denau, zenbat zuaitz? Lastima zuaitzak bakarrik egotea, eta inorez bizirik. Baina amak esan zion zuaitzak bizirik daudela. Eta basoan ez daude zuaitzak bakarrik, esan zuen amak ahotsu misteriotsu batez. Hemen iratxoak eta Driada ninfak ezagutu ditzakezu. Eta nor da Driada ninfa? Driada, esan zuen amak, basoko neskatia ederra da. Bere begiak berdeak dira. Bere txirikor da solteak beltzak. Soineko berde argi bat darama. Urkiaren adarretan kulunkatzea gustatzen zaio. Canción del jardinero. Míreme, soy feliz, entre las hojas que cantan, cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Cuando voy a dormir, cierro los ojos y sueño, con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín, porque me gusta quedarme quieto y sentir que mis pies tienen raíz. Lorazaina, begira, zoriontsu naiz. Kantatzen duten ostoen artean,
lorategia zeharkatzen duenean, haizea monopatinean. Lotara noanean begiak itxi eta mesten dut niretzako loratu den herrialde baten usainarekin. Ni naiz dantzaria, gustatzen zaidalako lurrean gelditu eta sentitzea nire honek sustraia dutela. Saqqarli saplas vezebdi, vervnaje da karguliko, gula moskni liftirodi, sada hartxe mosuliko. Ekal sibardi shefnisne, obladro mamosuliko. Gulis panskaliz kitjabdi, shejo mara jarsuliko. Herriosak baigorriko, bakio naiz getariko. Topa da digun eta bakean bizi gaiten zen betiko. Umeak arreta zorni, gazteei hitza eskaini. Gaztetxoago eta aurrago izan gaitezen geroni. Bueno, eta herriko ikastetxean ondoren, herriko kirolarian txanda da. Herriko kirolarian izenean, etorriko zaigu Lionel Joly, jatorria Frantzian daka, eta irakurriko Guimoketen gutuna, fasiste fusilatu aurretik idatzizuna. Eta berekin batea, ilokoa emakumea surflariren izenean, Ina Bogdanova. Bulgariatik etorri zen eta 3 urte damazki Euskal Herrian. Bulgariako klasiko bat irakurriko dugu, Ivan Basoven, Patria amable, que hermosa eres. Eta behaiekin batea Iobertzun estatu batutatik etorritako Jackson García Luitbillerrek, baina zoritxarrez kuarentenan dao. Eta ezin izan du etorri, hasik animo hemendik, Jackson eta igo daitezela gure kirolariak. Iztun elkarte eta iztun herri guztiok memoria historiko bat izaten dugu. Irakurriko dudan testua 17 urteko mutil baten gutuna da. Gimoke zen bere mutil honen izena. Bigarren mundu gerran erresistentziako kide izateagatik fusilatu egin zuten 1941. Fusilatu aurretik idatzi zuen gutuna irakurriko dizuet. Gehienetan memoria historikoa ahaztu egiten zaigu, baina etorkizuna hobeto aurre ikusteko beharrezkoa da. Gimokek beste askok bezala bizia eman zuen proiektu fascista bati aurre egiteko. Bera bezalakoei zor diegu neurri handi batean gaur egun daukagun nolabaiteko askatasuna. Zera gogorazten digu gutun honek, askatasuna oinordetzan jaso dugun altxorra dela, zaindu beharrekoa. Baina une honetan ere kolokan dago herritarron askatasuna. Pantaien gehiagizko erabileragatik gutxi batzuk nahi dutena egiten dugu gure nahia eta gogoa dela pentsatuz. Etorkizunean ere 5G sistemak herritarron etengabeko kontrola ekarriko du. Giltzarriaren une historiko honetan Gimokeren hitza gogoratzea garrantzitsua, bere hitzen atzetik dagoen sakontasun historikoagatik eta hitzetan bertan dagoen emozio eta sentiberatasunagatik. Hemen bere hitzak. Ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré. Mon petit papa aimé, je vais mourir. Ce que je vous demande, toi en particulier, ma petite maman, c'est d'être courageuse. Je le suis et je veux l'être autant que ceux qui sont passés avant moi.
Certes, j'aurais voulu vivre, mais ce que je souhaite de tout mon cœur, c'est que ma mort serve à quelque chose. Je n'ai pas eu le temps d'embrasser Jean, j'ai embrassé mes deux frères, Roger et Rino. Quant au véritable, je ne peux pas le faire, hélas. J'espère que toutes mes affaires te seront renvoyées, elles pourront servir à Serge, qui, je laisse compte, sera fier de les porter un jour. À toi, petit papa, si je t'ai fait, ainsi qu'à ma petite maman bien des peines, je te salue. Une dernière fois. Sache que j'ai fait de mon mieux pour suivre la voie que tu m'as tracée. Un dernier adieu à tous mes amis, à mon frère que j'aime beaucoup, qu'il étudie bien pour être plus tard un homme. 17 ans et demi, ma vie a été courte. Je n'ai aucun regret, si ce n'est de vous quitter tous. Je vais mourir avec Tintin et Michel. Maman, ce que je te demande, ce que je veux que tu me promettes, c'est d'être courageuse et de surmonter ta peine. Je ne peux pas en mettre davantage, je vous quitte tous. Toutes, toi, maman, Serge, papa, je vous embrasse de tout mon cœur d'enfant. Courage, votre Guy qui vous aime. Etorkizuna baikortasunez bezarkatzeko nondik gatozen zer erronka eta oinordetza jaso ditugun jakin behar dugu. Modu horretan etorkizun atseginago bat eraikia ahal izango dugu denon artean. Hiztun elkarte guztien ondarea errespetatuz. Добър вечер! Отечество любезно, как хубаво си ти! Отечество любезно, как хубаво си ти! Как чудно се синее небето ти безкрайно! Как твоите картини меняват се омайно! При всеки поглед нови, по-нови красоти! Тук весели долини, там планини гиганти, земята пълна с цвете, небето с брилянти. Отечество любезно, как хубаво си ти! Коя земя е по-пъстра, по-богата? Ти сбираш в едно всички блага и дарове. Хляб, свила, рози, нектар, цветя и плодове. На изтокът светлика, на югът аромата. Горите ти са пълни с хармония и хлад. Долините с трендафил, гърдите с благодат. Коя земя от теб е по-пъстра, по-богата? Благодаря, Ескарикаско. Bueno, eta guain, ongi etorri eskolara proiektuan barruan daun, Familia Laguna programatik etorri zaizkigu bi pertsona. Familia Laguna osatzeue, Ane eta Aitor bikotiak, eta Kristian eta Laura bikotiak. Bi familiak Familia Laguna dira. Ketxuaz eta euskeraz poema bat irakurriko igue. Zoritxarrez, Boliviatik etorritako Kristianek eta Guatemalatik etorritako Laurak ezin izan du etorri lanagatik. Beraz, Ane eta Aitorrek behaien ahotsa ekarriko digu honea eta behaiek ingo duek ketxuaz eta euskeraz. Hola, arratsaldeon. Aldeun ondo nahiten saiatuko geha, igual nik ingoet ketxuaz bai. Aurratu. Ixu kañaskai. Urkupi ixu kañaskai. Kasapi ixu kañaskai. Jinaiarakchus rupaskan. Jinaiarakchus raurakskan. Jinaia raurariptinka. Jinaia rupariptinka. Uarma wikichaikiwan chayaikui. Uarma wikichaikiwan tasnuikui. Erretzen dudan lastoa, mendian piztu nuen lastoa, gailurrean piztu nuen lastoa. Oraindik zutan egongo alda, oraindik zugarretan egongo alda, oraindik zutan badago, oraindik zugarretan badago, itzali ezazu zure malko xamurrekin. Itzali ezazu zure malko xamurrekin.
Eta oain, Zarauzko udal euskaltegian izenian, Ilokoia Bubakar Mabae, duela 3 urte Zarautza etorri izan Senegaldikan, eta irakurriko egu Senegalko Terangai buruz berak idatzi duen testu bat. Eta jarraian, euskeraz, berak, hitz egingo dugu horren inguruan. Berekin batea, Ilokoa Chiara Guarnieri, Italia iparraldian daka jatorria, eta irakurriko egu Josue Carducciren San Martino poema ezaguna. Eta 3. pertsona, Lena Steffen, Alemaniatik etorri berria, irakurriko egu Germán Heiseren Hainbeste gauza eder dago poema alemanieraz. Gora! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk ci turam ak ci santam. Jamono ji ñu toll nii baat bi ñu tuddee teranga tax na ba léegi xam ñun waa Sénégal naka la ñuy dundee nekkatul lu jafe. Teranga mën naa ne benn dundin bu ñu am biir Sénégal la. Man li may faral di wax mooy teranga bi nekk biir Sénégal dafa doon loo xamante ni àdduna bi yëpp ci war a roy. ba tax na mën naa ne suñu dund di defalante teranga ca kaw ca kanam rek ñun waa Sénégal dundin bi ñoo ngi ñu ko jàngal ca ba ñuy ndaw yemale ñëpp ak bëggante ci sunu biir loolu mooy teranga li muy jàngale. mën naa ne dundin bi ñu am biir Sénégal doon na li njëkk a yem gan bi jóge bitim réew. dëgg la Sénégal xeet yu bari ak diina yu ute lañu am waaye nag jàmm lañu xamuñu leneen. looloo tax muy jullit muy waa jàngu bi ku ci xewle dafay mel ni ñëpp a xewle. teranga doonul loo xam ne daf ñuy jàngal ñun waa Sénégal nan la ñu war a dundee rek yem ci waaye tamit moo ngi ñuy jàngal nan la ñu war a teeruwe ab gan. maanaam ki jóge bitim réew li ñu war ci moom ñu dalal ko ne ko ci kër gi nga bokk. ci tënk daal teranga mooy dalal doomu aadama bi def ko ni sa mbokk. yaakaar naa ne loolu li doomu aadama yëpp yellool la. ci njeexital may wax ni bu àdduna bi yëpp royee ci ñun ci wàllu defalante teranga jàmm dina am ci àdduna bi yëpp. waaw ndaxte teranga jooju leneen li mu ñu jàngal mooy dimbalante dund ci jàmm joxante cër ak bëggante. Eta wain, ba, wolofe zizek iten ez dakizuenez, ba, esan dudan gauza guztiak, itzulpentxo bat egingo dut, euskeraz. Gaur egun, teranga hitzarengatik Senegaldarrek zen nolako bizimodua dakaten jakitea errazagoa bihurtu da. Teranga, Senegalen daukagun filosofia bat da. Nik esango nuke Senegalek eskaintzen duen gauzarik politena dela. Teranga, kultura aniztasunak eskaintzen diguna da mundu hobe bat. Guk Senegaldorrok filosofia hori barnetua daukagu txikitatik. Teranga horrek erakusten diguna berdintasunean eta maitasunean bizitzea da. Hori nabarmentzen da Senegaleko gizartean. Naiz eta Senegalen etnia eta erlijio desberdinak ditugun, jendeak oso ondo moldatzen dela esan nahi dut. Urteroko jaiak direnean ere bai, musulmanek eta musulmanak ez direnek elkarrekin ospatzen dituzte, eta hizkuntza pila bat daude, etnia bakoitzak bere hizkuntza propioa dakalako. Terrango horrek ez digu gure artean ondo moldatzen bakarrik erakusten, beste txokoetako jendearekin
ere irekiak izaten erakusten digu. Hemen Teranga beste txokoetako jende etxean bezala sentiaratzera gonbidatzen gaitu. Azken finean, Teranga tratu duina ematea da, eta hori jende guztia merezi du. Nik uste dut, Terangaren filosofia guztiok jarraituko bagenu, hobeto biziko ginatekela. Erakusten dizkigun balore guztiak onak direlako. Elkartasuna, elkar bizitzea, partekatzea eta gure artean laguntzea. Eskerrik asko. Eskerrik asko. San Martino. La nebbia agli orticolli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor dei vini l'anime a rallegrar. Gira su ceppi accesi lo spiedo scoppiettando e sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirar. Tra le rossastre nubi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. Eskerrik asko. Es gibt so Schönes von Hermann Hesse. Es gibt so Schönes in dieser Welt, daran du dich nie satt erquickst. Und das dir immer Treue hält und das du immer neu erblickst. Der Blick von einer Alpe grad, am grünen Meer ein stiller Pfad, ein Bach, der über Felsen springt, ein Vogel, der im Dunkel singt, ein Kind, das noch im Traume lacht, ein Sternenglanz der Winternacht. Ein Abendrot im klaren See, bekränzt von Alm und Firneschnee, ein Lied am Straßenzaun erlauscht, ein Gruß mit Wanderern getauscht. Ein Denken an die Kinderzeit, ein immer waches, zartes Leid, das nächtelang mit seinem Schmerz dir weitet das verengte Herz und über Sternen schön und bleich dir baut ein fernes Heimwehreich. Eskerrik asko. Eta oain, bidezbide elkarteko 3 emakume jokoia. Soraya Ronquillo Peña, jatorria Perunduna, Candida Arribas Mendoza, jatorri Nikaraguarrekoa, eta Dorisa Jesus Tadeo, baita ere jatorria Perundakana. Sorayak beak sortutako poema bat irakurriko digu. Las otras somos nosotras. Candidak baita ere bere sorkuntzako poema bat irakurriko digu. Soy una mujer migrada. Eta Dorik bere bizipen bat kontatuko digu. Txalo bat emakume hauei. Alilatxu, kaixo, hola. Doris mi juti, kanan rimakushakmi, kaixo. Nyugakan Dorisami, Peru suyuchangmi yurishga. Chusco watam tarakai, hatun suyu País Vasco nishan. Nyuga apamushga, yachaykunita, alapa muna, yanapaita kai markata. Kai saraus markaman, charamushgarga, huk shumak aruita mitariko, nirkur yachakuinita durarko. Kai yachakuinita usharkomi, tsai socio sanitario nishganchan. Tsaiwanga kai aruinipis wiñarkunmi, shumak kawan nichipis. Ali mi carga. Tsai minuga, wakin runa kunatani, shumak yachakuyatsun, shumak imaikatapis yachakunatsun. Nuga
alapami, kuya kai aukilukunata, tapakur, zaimi, arus nintziwan, shumak rurantik, lapang runakuna, shumak kawayanampak, lapang ayllunchikunapis. Yusul paki kai Zarauz, markata nugata gumashga, shumak yachakunapak, ali arukunapak. Yusul paki, eskerikasco, gracias Zarauz. Las otras somos nosotras. Dicen de nosotras que somos las otras, las migradas, las analfabetas, las pobres, las ignorantes. Dicen de nosotras que somos cariñosas, dulces, dóciles, cercanas, exóticas. Dicen de nosotras que somos parte de la familia para la que trabajamos. Dormimos con la abuela que cuidamos, ni festivos ni feriados libramos. Si reclamamos, nos dicen, es dago besterik, es lo que hay. Somos las otras, somos enfermeras, médicas, empresarias, somos licenciadas en nuestros países. Somos las otras venidas de Abya Yala, de países expoliados, de países que siguen colonizados. Buenas tardes. Soy una mujer migrada. Está escrito y dirigido a todas las mujeres que viajan de sus países a otras tierras. Soy una migrada de las que han viajado, que la tierra europea han pisado. Soy una de esas migradas mujeres que traen consigo sus propios saberes. Soy una mujer con conocimientos que traje su vasija llena de virtudes. Soy esa rara que consideran ignorante. Soy esa extraña, cariñosa y diligente. Soy una migrada dispuesta a cuidar mayores. Soy al final la mujer canguro de sus menores. Soy la migrada que a sus bebés arrulla. Soy la que les canta a las orillas de la cuna. Soy esa migrada que no se debe quejar. Soy una migrada que a sus hijos quiere abrazar. Soy esa madre que a sus vástagos añora besar. Soy una migrada que trabaja sin cesar. Soy una migrada con la boca silenciada. Soy una migrada con la lengua enmudecida. Soy esa mujer que calla el desdén y el maltrato. Soy de esas que conocen el falso buen trato. Soy una de las migradas soñadoras que trae sueños y esperanzas. Soy una migrada del mundo colonizado que hasta el conquistador ha llegado. Soy de las muchas migradas, de las que son muy poco valoradas, que llegan al mundo europeo y con el racismo me cabreo. Soy una migrada muy asustada, pero en mi país bien alfabetizada. Soy una migrada nicaragüense y mi bandera es el huevense. Muchas gracias. Eta jarraian, jatorria Txinan dun zarauztar bati, elkarrizketatxo batingo jo, Arraio Irratiko Markel Eizagirrek. Xiaopingjin, Wenzouen jaiozan duela... Xiaopingjin, Wenzouen jaiozan eta 11 urte damazki Euskal Herrian bizitzen. Elkarrizketa hontan, Markelek euskera zingoizkio galderak.
eta Xiaopinek txineraz erantzungo ditu. Baina Xiaopinen semia Siluanek euskeratuko eskigu zuzenean. Aurra! Hola guapa, hola guapo.大家好，我出生在一个。等一下，还没问问题。不能动，不能动。Bueno, imaginatuko dugu, putzuzulo gaztetxen gaudela irratian, bale? Bueno, arratsaldeon danoi, gaurkoan gurekin Xiaopin Jin da gau, eta bueno, gai bezala kultura artekotasunan, edo kultura anistasunan munduko eguna dakaunez, elkarrizketa txiki bat iti erabaki deu. Zeian probintzian jaiozan, Uenzu hirian, eta bueno, pentsatu galdera batzuk eitia. Lehenengo galdera, duela 11 urte etorri zan Zarautza, eta jakin egin nuke, komunitate txinatarrai buruz edo zerbait kontatuko zeniguken edo? 我们知道你在这里生活了11年，但是这边的人们对你的文化没有多大的了解，你能说出一些特点吗？好，现在说。大家好，我叫金小平，我出生在一个位于东方的城市温州，那里的人们说着一种方言，温州方言。在历史上，由于地理隔绝，温州与其他地方的语音温州话交流比较少，慢慢的，至于温州话走上了一条独立营化的道路，因此它有了中国最南方言的称号。最近这些年来，随着文化交流变多，普通话渐渐地取代了温州话，并让它有了消亡的风险。我们城市的领导人也注重着这件事。在庆祝节日的时候，我们通常用中国的农历跟西方的日历差不多有1个多月的延迟。从文化上来说，在中国不同的地方生活着不同的民族，一共是56个民族。每一个都有属于自己的独特的民族文化习俗，气候条件在很大的程度上影响着我们的饮食结构。在干燥的北方，人们以面粉做的食物为主，气候湿润的南方则以米饭为主食。在这里，我只提到了一部分中国的文化，传统文化，但我确信还有很多我还未没提到的，由于时间的关系我只提到了一部分，谢谢大家。아라차대온 데나오이 니 하요닝층 지나고 에기아되고 이리바디앙 원조 이세네과 안 디알렉투 베리시밭 이책이 있는다 원조화 데리소나 이소량세아 베레구과 벤 헤오그라피과 랭가디 오소 공탁도 구치 상수엔 가니라고 루라데 지나다르레긴
eta bide evolutibo independentia hartu zuen. Horregatik, Txinako dialekturi zaiena esan zaio. Azkeneko urte hauetan, komunikazioa hobetzen joan da, Wenzhouhua ere galtzeko zorian dago. Mandarin nagusitzen ari delako. Jaialdi tradizionalak ospatzeko erabiltzen dugu egutegi tradizional bat. Hilabete bat atzeratua izaten dena, hemengo egutegiarekiko. Kulturalen aldetik, Txinako leku ezberdinetan etnia ezberdinak bizi dira. 56 daude guztira, bakoitzak bere ohitura propioa dauka. Orokorrean, klimaren menpekoa da gure dieta. Iparraldean bizi den jendeak gehiago jaten ditu irinaz egindako janariak. Klima lehorra daukatelako, eta hegoaldean arroza. Kultura txinatarraren ezaugarri batzu aipatu dituk, baina ziunago gehiago daudela. Eskerrik asko. Gracias. Gracias. Eta, behaien edo komunitate txinatarrai buruz erantzun digu lehenengoa goen bigarrenak aldetuko dio, ea komunitate euskaldunei buruz edo zer dakiten edo ze ezagutzeko aukera izan duen. 那么关于这边的文化，你有了解了哪些部分呢？我大部分都是通过我店里的那个顾客过来买东西的时候，我就问他今天是什么节日，然后很多顾客都很好、很热情的告诉我今天是过什么节。大部分是这样了解到了这里巴斯克的那些节日文化的事，比如。还有我学我的2个孩子，我有些不懂，我就会问他，他会告诉我巴斯克的文化一些的知识，但是我懂得还不多，我还会继续努力了解这里的文化知识。然后还有巴斯克跟西班牙呢，其他的语言有很明显的不同。他们不属于同一系列。巴斯克地区有一些特别的运动，比如石头比赛、伐木比赛，还有跟壁球。我也很喜欢这里的葡萄酒还有葡萄酒和苹果酒这些类都是这里很有名气的哦。然后呢，我知道这里神话的有几个人物。就像圣诞老人欧林切罗、小精灵，还有呢，如果有时间的话，我会了解的更多哦。就这样，谢谢大家。Nagusiki nire dendako bezeroetatik ezagutzen dut kultura euskalduna. Batez ere, jai eguna dagoenean, beraiei galdetzen diet ea gau ze eguna den. Batzuetan nire seme alabek ere kontatzen didate horren ingurukoa. Hemengo ikastolan ikasi dutenez, ni baino gehiago dakite. Nik dakidanez, euskara eta Espainiako beste hizkuntzen artean diferentzia nabarmena dagoela. Existitzen dira giro berezi batzuk ere. Adibidez, harri zuraketa, aizkolaritza eta pilota jokoa. Hemengo sagardoa ere gustatzen zait. Mitologiaren inguruan pertsonai batzuk ezagutzen ditut. Adibidez, Mari Andrea, Olentzero Gatzagorri. Denbora izan ez gero, gehiago ikasiko nuke kultura euskaldunen inguruan. Eta azkenik, gure hizkuntza maite dugu, bezain maite dugu euskara. Eskerrik asko. Gracias. Gracias. Eta lehenengo gauza eskerrak eman gonbidatuei, eta ez genuke bukatu nahi bintzat
esan gabe, balio desala elkarrizketa honek eta generalian ekitaldiak beak, zarautzen bertan dakaun kulturalnistasunan kontzientzia beha areagotzen, empatiatik, inklusiotik, eta ia aurre beirare gauzak aldatzen jarraitzen duen. Eskerrik asko. Gracias, eskerrik asko. Eta ekitaldiei bukaera emateko, ilokoa saxofoia jotzea Eslovenian jatorria dakan Nika Zehan. Eskerrik asko, Nika. Eskerrik asko, Nika. Iritsi gea bukaerara, eta eskerrak eman gabe ez gea bageldituko. Eskerrik asko ekitaldia ikustea etorri zaten danoi, eta batez ere ekitaldi hontan parte hartu dezuen danoi, eta hau posiblein dezuen danoi. Eskerrik asko, Jereyev, merci, thank you, sulpai, gracias, xie, grazie, danke, shukran, blagodaria, jakuyu, kamdalov, ikpalati. Eta Markelek esan du bezala, balio dezala honek, danon artean elkar ezautzeko eta gure kontzentziak zabaltzeko. Eskerrik asko danoi.